Ubak Charles Marngar, MDC jongka Mahuti Constituency. Menta kasni ulah pli ka additional classroom hamau ka tiang makedo. Secondary School Umpowin. Balapan mang naka MDC scheme excluded area arjar kendai arjar arpo. Haka negapor ladon langru iba RR kensai makedo bat kiwi kirang ba jongka kur makedo. Haka negasni lapan kuburom ru ya saungut ki kena school ki balapas bah ka examination matrik. Ki kerteng jongki kilong. Iwan penhun shooting dari hun masyaring dahun hi syadab bat yorli singkli. Bat ladon ru ki program jingsyat jingruai bat kiwi dah. Jadi ibu ni ada di sapi kopi yang tak bat nak bentar kini girang bat di balai awan lang yang bahasa buat. Sudah kena kupon di dokumen bagi belala pendap di ketiga building kenyat kebah ilahai naga MDC scheme juga di kukedak jongka jingklin kena kupon intan di ketiga jan dulu mau problem pelabuk ni sama Additional classroom by Mr. Charles Marngar MDC on the 23rd June 2022 in the presence of Mr. RR Kensai Makedo ex-MDC SCM, Babu Joseph Makedo President Jongka SKMP, Mr. JMR Makedo Secretary, Mr. P Makedo Principal, the School Managing Committee of Mangkatiang Makedo Memorial Secondary School, Kepala Pentrai under excluded area Arjat Kendai atau Jongka Hazils Autonomous District Council. Please put. Jika school building dapat dibuat untuk korban malam. Dan belum bisa. Buat saudara. Oke, sudah belum matang tuh. Kumlai kabak tham kerpang susu ya ini MDC bagan buram jeng kata orang jadi kumlai kabak ham he kabak ham sungai kabak ham pulau ngai kumlai ya pi bapi lapun lihat noi ya kapor jeng pi sipor hanya kabak ni bapi awan dan buram ya kan dekat sekolah kejongi kum kakul makda kumlai barat kumlai makal kuri. Kata ai ngai kini kala ya kaban ong sikentin pada kentin kublai sibul principal jangka Mangkatiang school dunia ni Mbak Charles Marngar MDC Badan Buram Bosbun BOE ya uduk suk Ramli Juki. Kita jangka managing committee, gilam kami gilam pa badan hang ni, principal ke staff ki jamu, kerpang ni pi ki kena school bay, ki balau
kisentiu kibadang sulu hin sapu hadin kajing pu hin sasei kisau kibaciak kibabang ubajau lu ubang lada ulong lada bang yu hatta karupang masutu kajing jauh kajing Gerbang ni kini ki samut sikenda orang di internet. Anu kena ubi sabeli. Sikenda ke kelentang rumna. Ki balong ki sok peni. Jong kini ke school. Lepas bah. But kena bijing pas bah jong pi nengklong kawan ra. Ya keburom ya pisina. Bapilong ki kena ki badan kador badan program beristam ki bapendang kam hok ni kasap kabau play ulai kim jam pendek por bapet yak tanah ki ban adjust ya usnyu ban adjust ya katin ya ka kuat untuk ter ready peluk por har kule bat dem ban kule ya kakak. Congratulations. Bad kumukhat jangka managing committee jangka ni kasengkul ay ni kakudo ifi tanaya rai roy tanaya san hangna wapidan singam haban ri la kaburong kaakor athletics ni pule bha pin salong ki officer फिर सलाम के डॉक्टर के इंजीनियर या कलमी लंसम yung भी या email pa ki yung भी या कभी के जाय अंदर भी बारह होय नहीं था मंगा MDC लड़ी बादशाह सलाम MDC बला मन सके फिर बिना मन सके नमार को बोले लोगो बनता कि बफेर namla klam da ong skintin Argentin ya I to ke have red take besha pidang da sam Menta terlalu pinang ban pak kumopak upai kurau ru kepercayaan yuko. Pak menyau ru dalam pinang kum ke menyau kataru. Ngai itu boleh pernah sunten nang tebe nang step baik big. Upak lah hujai. Ulah benar nambah. Haba pinang manusia ngangit kita kali kesap. Kau boleh ulah tensan. Haka jebing bijang beramun lahat sekin senang miru kinong siya nang nisikman na kanina school kumbalaw ba ingay scam ba ngayong minati ba mi itang ki BA ba ki MA ki MSc ba kung tatagter kwa ba niyo ki actor ki actress ki cricketer ki footballer ba kung tatagter naman kanina percaya mentakla prilot yang kilang dia ganti kuno ban im jakpok ilang akamat bang gisi bulan buram nakwa ban kan ni kan gawai ke subject ke bawang kumne kama solution bahala de baro sikata ngan kran nya ka haka school mangkatia haka ni ka step haka dan lang MDC principal ki nam hikay ki dekat ke jeng duty ban pi na school bai chini ngan kan ngan ong ka katin kasi kapercay kamlang kawitna lendam dan kajing scam hapo jong ka kapercay kamlang kawitna lendam dan kajing scam hapo jong ka kane kajing kan mau jong aban kren nya kani topik dan kani subject kani study Day ba iba Charles iba siyaw yang ada pwede kena idang siya yung idang confidence ba yung muda siya tak kemensin dah kajing scam kajing mut kajing berkat kajing kot jumut kajing sejak ketawa siya ki kena school bi kapercay kamlang tawa itanan lada undan kajing scam agak kadang-kadang yang kajing samut Kandai yung kitikiway kepada pasro, kandai yung hero kepada nanta.
Gaskul nang katiang karena mitanat lada kamdon ngajing scam. Hapo jam kala kinong hikain kim kikia. Managing committee kala sting. Kikimi kikpan pa sa school tang mula yoling school abiang. Lada kala makata kadur kam itana. Marbale kam itana ngajing scam. Hapo jam ka. Iba Charles inang internet, inang pau, haki YouTube, haki social media, lemda idon ke jingmon, kabas kema na de ban sakri yo paiba, yo berbenken ni kejisa. Di kelas school bayi, menging mik mak badan senai kena kepor, tongin pakat kia, ban ngin long bunda. Ban penlongi lagi dia kalau longin kalau sam, kau kelain, kau tenang, daging long scam yang power ke kami, kumi kepar bersejar kibab disar ya kayak kesam. Publish pun ibu bapa, I play making pan dan kita dah terkepol. Berkerpang nak kita jom pergi ke naskul. Publish pun nak kita jom pergi baru kita dah nak berpelaj terkepol terkepol. Kerja play kita terkepol, kita kapal sana kalau ru nak kita jom pergi sawun. I play kerpang di daerah pun. I play dahun kima. Dahun hi nak Taiwan pun ban ion li sukli. Big congratulations na Najumpi lalewam lawan itu buruk di school on itip piyo baru sawut kiwan ada second division dan rei idan rugi subject piyo syahmat kiwan syahmat piyo distinction sampai ikiman sekijongpi gini 80 plus by 86 87 85 congratulations sisi pat kumbaong imama mana dari kuburam ke jompi imei pa jompi bat dari kuburam sekolah di parku bahkan lo kuburam ke kurma kedok ke peniat yang di sekolah dia pada Islam dari kubur dan kerentang dia dari kubur dari kejuan jangan menegasni kemudian susun ke menekong bandar ke sekolah bandar tiang kelas utrai lah di mana lah sausen satsen di program kawan ini lagi di sedang pelatihan bro hau penai Oktober idang wan dari sekolah jompi dia nengkong kebal kuat kan kalau nak berbeda pan ai ke sekolah ke kerpang ia ke bor punya jom sekolah hak berbeda dengan ke ai ke berbeda ke juga kalau ai sekolah ai bor ibarat ekran ke ai ke juga ke dika penting ke ke kamera kedehadir pan ekran bagi mama pasal saya betul tentang bagi mama Joseph ekran ki opan sekolah ke jongi ngelawan pesisir ke sekolah ke bani hadir patap terketin pakai terterpai bah itu terus ngi ngelak pulang pan ai si kamera ke sekolah building additional classroom dan ai tu boleh depan ni mama pasal saya makdo cukup kenal yang ada kopor pada yang mai ini ya pan ai berpendapat pada segi pan ai tu boleh depan boleh mama yang jadi sana longkah man kejing yang nongkah benar dan kemar balas nama hari ini kamera dengan ai tu boleh depan keyboard punya dari mama rakyat saya mau kedua Ima Joseph dan keyboard punya sekolah di Paro. Jika ni kejing ai juga, jika ni skema ni, kami kebangan sih dari pelajar.